Bandla lenkosi masikhuqe isithandaze. Amen. Ngiyanibingelela. Qale ngibonga kumfundisi uNtombela nebandla ngumthandazo wesabatha. Ngingaqali nje ngizobe ngithi ukukhuluma kancane. Esifisweni sami ngifisa ukuthi amaNazaretha uma ethola ithuba noma yini akhulekelele isifo sokuvetha ukuba nisiphele. Ngoba siyawuphazamisa umsebenzi kaBaba mkhulu. Siphazamisa impela nje umsebenzi kaBaba mkhulu. Uma sekuthiwa sekuvaliwe sekufanele umuntu athandaze ekhaya, kanti abantu bafuna ukulibona lolu nyazi. Abantu phela bayazi lapho esihamba nabo ukuthi unyazi liyasindisa, unyazi luyaphilisa. Bese futhi nithandazela ukuthi laba bantu ababuya ngekanye ngonyaka ababuya ngoKhisimusi sebezodwa la emakhaya bephazamisa izalukwazi nezingane namakhehla ngezikhathi ezindle, izikhathi zokujabula bangabe sakwazi ukujabula abantu abadala besuka nezimpi eGoli beyiletha la. Kodwa lento ezika kuthina amaZulu akube nifunde emampondweni namampondo ayagoduka, kodwa uzothi wadubulela amampondo le emampondweni. Ake siyake thina-ke emaZulu kuba namagqubu, kuba yinto edala leyo nto amagqubu. Hayi ukuthi namampondo ayaxabani leGoli ayaxabana, kodwa kusho ukuthi ngicabanga ukuthi ayadlulisa thina sidlulisa. Bese mase sifika-ke lempi yethu esiqalele eMagoli sizothela abazali bethu ngamachaphazelo wegazi babaleke isikhathi sokujabula uKhisimusi bese baba besakwazi abazali bethu ukujabula bambele izingane manje beyocasha emahlathini. Ake lezi zinto ezinjengalezo ngithandazelo iphele. Kanti sekuza lesikhathi soKhisimusi nje abantu abadala bebuye sebebikelwa ukuthi awusesemahlathini, kodwa ngeke bangayiqalanga. Qala thina sibasha la sisebenza khona sisotholana emakhaya ngoKhisimusi, kanti emakhaya la qedana khona yini anishani ngale eGoli impela senigeza namakhanda sasisho njalo izulu eqaleni. Ukuze kube khona ukuthula nokuphila emhlabeni. Ngiyabonga-ke bantwana baNkulunkulu, kodwa engiphezulu kakhulu ukubana batala nike nithandaze umthandazo uqine ukuthi uNkulunkulu obhombela umkhulila ngenyanga ezini babuthi bazama ngayo yonke indlela ukuthi bawuqede lo mkhuhlane kuba uphazamisa umsebenzi wabo. Niyabona nje kuthe kuvuleka kancanyana sayiJudiya nakhona iJudiya
ngabona enye into saqhubeka siye eJudiya ngaze kaba novalo saqhubeka siye eJudiya saya ekwandini nakhona ekwandini abantu ukuthi ngeke kubavimbela abantu mase beyifuna lento yabo nasekwandini wabaningi sasisuke ekwandini sayaphi sayeGoli nakhona eGoli kwayinyakanyaka eGoli besiyolamula abantu kade besonta begqoke bemhlophe kodwa beliwa njalo kodwa ungithokozisile ukubona sebehlangene sabuya saya emakhosini asihlala emakhosini sasisiya kwakhangela hayi abantu kudilisa mpula yekubenzela ukuthi lamani ngonyazi kodwa abayizili nje ngoba beza nje ukuthi uyahamba kubehamba nje imisebenzi abayilandelayo abayibonayo iqhamuka onyazini njengoba siyilana nje khona umfana la ophuma ejele owayelinda abazimnandi uphumile namhlanje kade efikile ekuseni la kumina uthi uzobonga unyazi kumkhiphile futhi noma-ke engaqedanga isigwebo uzohamba lokhu eyosayina kodwa-ke unyazi kumkhiphile hayi mana zathi fanele banazi namhlanje abantu ukuthi nani nibalulekile kodwa awezi ukutshelwa yini ukuthi nibalulekile boyibonela bona ungasukeli unyazi beyithulele aluko lunyazi kodwa lizolwelwa woJehova angingedwa nje wangimela ngimela amadoda abakhulu kabi uyabona kusisatu kwenza umuntu asukume ngingazange ngizenze ngikhulume nokukhuluma naye mawucabanga usuke singisoba phela labo shembe bonke bambatha mina phela mabambatha wena nawe uyolandelwa abantu abangaka phela hayi baningi oshembe khona ushembe wehlezini khona ushembe wesitifiketi kanti ngisho umfundisi wakhona akafundeli ube umfundisi ube umfundisi ngempela futhi azoba befundisi labo bokhololo mina yathi anginika enye indoda isitifiketi sile egospel ngathi mina engizoyenzani lento awufihle lento yangiphazamisa wena yagcina ihambe naso leso sitifiketi ngoba ngangisibona siza kabi isitifiketi singizela nosizi nenyembezi mina banazathi angifuni ukuthi nithi nina niyangemukela cha
imini engimukela nina make ngavuma ukuthi ngimukela nina hayi nokazi ibhola lenu nongidlala ningiteka ngapha nangapha ukungibulela kakhulu bathi labantu abahamba bayahlubuka esontweni baya kwenye indawo bathi babuhamiwa Nkosi yomusa yona ukudala ukuthi yahlunyezwe kanje kanti bona bayena umusa wecala yini baba bangakuthola ngiphumula wahlupheka futhi ngiyamcelela nje ukuthi la ekhona aphumule kahle ngokuthula bese yaphenduka ebheka indodana yakhe ayipha amandla nezibusiso ukukholwa kaNazaretha uNkulunkulu ngempela ukholwa kuleli bandla la ekhaya ngoba ungazi ukuthi uyakholwa kodwa inhliziyo yakho mengakuvumelanga ukukholwa kukho wayejwayele ukusho nje ngoba umuntu abaningi siyahamba nabo kodwa bekhona inhliziyo yawo ikude nathi Buyane-ke maNazaretha isikhathi sisekhona bese ngibongela izwi lalapha kaMpukunyoni indlela engibona lo uphethe ngayo umhlangano ngakubona ukubi lokusafika lana sesiyangase emaphethileni manje ngibona yonke into isihamba kahle ngilongeleke izwi laMpukunyoni ukukhunjulwa uShembe namaNazaretha asebuhleni phela amaNazaretha asebuhleni emaningi akhona namanye ade abasebuhleni kodwa angahlali ebuhleni esifisweni sami ngiyofisa ukuthi njengoba niphelele la uyazi uShembe inkinga yomuntu hayi inkinga ngempela engaphezu kweyinkinga hayi ngaphezu uyabona abantu bancamela abantu kungayi ey'ndaweni ey'thize nasemathizethizini baqoqa imali beze la onyazini Solozi sidayisa imbuzi kwaba dayisa inkomo ngoba kujaho kuzobona le angazi nami ukuthi lento injani kanti phela ngiyibona kodwa ngiyazi ukuthi ngiyinkinga ngoba ngiyabadida abaningi yabona into esiyibone eGoli hayi abakakhulumi ngayo basayokhuluma kodwa ngasho ngathi bakhuluma abantu kodwa leza intaba zaseGoli ezalapha wakhangela zizoyikhuluma le ndaba
mana zathi ayibani munye mina mana zathi njengoba ngibe phambi kwenu nizongilo ngikhuluma angenishumayisi sengiyanivuselela entweni eliyona ngoba akekho umuntu ongelona ikholwa la singamanazaretha angcwele kodwa-ke phela kuyenzeka umuntu aphume siphakathi kuleli bandla akafunakali umngane kuleli bandla akafunakali umuntu oncika ngomunye yawaje usuma wathi uthi ngiyayikhetha inkosi yasePhalamende uyimela wedwa uze uphume umphefumulo mangabe umphefumulo uphuma usekuleli bandla uma uyowancika leto ncike kuyona mayifa noma iwa uyoba nayo bayifa uyoba nayo ungamlaleli futhi othi umuntu omdala la akekho umuntu omdala la ukhona kodwa omdala maye mdala ngokwakha abantu hayi omdala ngokuthatha abantu abafake eweni ukhona umuntu othi mdala la kube ufuna ukulalelwa abhede futhi emhlangano yakhe umnyameni ningayilaleli mhlangano la ekhaya uyacelwa ukuthi sicela baba ukuba nomhlangano wokuthi nokuthi awuvele uqhamuka ukuthi ngabavala labantu bejale ukuthi kuphela ntayi futhi kuphela ntayi kuma kwenziwani usuke yini uzokuphela ntayi futhi noma uzosonda la uphela ntayi futhi uzofuna ukubona izinto khona idimoni elokudlayo labo abazokulandela bazokubona ukuthi sebalibona lo dimoni kuthi ngidala bengasephambili nangikhona ukhona kwamele wezalo luhle phambi kwabantu ukholwa amanazareta ungame endleleni yababi mawafika beyipongolelo zokudlula eceleni nokukholwa futhi mdlala isitepu sakho etempelini lale inkonzo iphela inkonzo ngoba isitepu sakho edokodweni uze madabonga mina ngangizile ngomshumayelo ngizolivuselela ngoba la kumina akekho umuntu ongelona ikhona ithi incwadi onqobayo uyombatha izozimhlophe senanqoba kodwa ngoba uNkulunkulu wasidala wasifika kulo mhlaba wosizi sivuka siwe siphinde sivuke siwe futhi so eningi iqhubekisho kulo mhlaba uyini lefani ikhumbule amanazareta nina nakhetho nina nakhethelwa emzini ewesethembiso umuzi ovele uthengiswe umkhulilanga ethi ePhalamende sekuncane ukhona umuzi asethembisa wona wathi saziwa uNkulunkulu ayocela lo muzi mayesesiya uNkulunkulu ekhuluma noNkulunkulu uthi uNkulunkulu useyamnika lo muzi uthi usewubonile useyibonile emakhombeni ukuthi sengibonile umuzi usesemkhathini uyalenga ngey'ndopho ezine
Sasa hauna mtu wala api. Kota wanaweza. Tena msufiri ndio mwamuzi wote asufiri ndio mwamuzi. Tunabosha basi na profit elfia kuona. Wao kwamba wanalomuzi wa clean. Au baba leo gage boshimu za clean na banya. Nina naketwa na sala lomuzi. Wasi tembi sasa utenzo mkulilanga. Watu weza uyalenga ule wendo pezi. Ufateni atele lomuzi. Ni watu wanja ntu wasufisino tumasali kona. Kutugisa wamazi. Yani mema hapo itu mfundela lapo kwa base Kolose 3 verse 12 na 13. Yani mema hapo itu Yetunani Kutatetu Auzani Namtanjuna Aulangu
nina-ke eManazaretha ngithe kunina esikhathi sisefo siphunga amakhoba namabele nina nakhethwa nasenisala emzini esako sivele siwuthenjisiwe emzini wasekusini ongifundela bawunositholile ngoba Kolose 3 verse 12 kuyakudidina ngakho-ke njengabakhethweyo bakaNkulunkulu ngakho-ke njengabakhethiweyo kaNkulunkulu abangcwele nabathandekayo imbathani ububele benhliziyo nokuzithoba nobumnene nokubheka kade nibekezelelane nithethelelane uma umuntu enensolo komunye njengoba nenkosi yanthethelela yenzani njalo nani incwadi engivumelayo abantwana baNkulunkulu ukuthi nina nakhethwa athi uNkulunkulu uma ekhipha isifo sakhe sasezulwini esefo azosala nakho nokulahlwayo wasebalahla abanye nasenisala nina wasebalahla usukulahliwe uma uthi wena wasekuhleni kodwa singazi sikubona ekuseni ukulahlwa lokho angazi abantu banjani umuntu akayifuni into ayiyona ubafuna into angayona nizolwavuma Nazaretha ukuba isebenzi omubi ubafeze imisebenzi yakhe ebumnyama ngani ebane munye niqile ekhulwini kwenu simnqobo uSathane yabona nje la njengoba sikhona la kwaMpukunyoni imizi kaShembe nami imizi yamakholwa ngingazi imizi yamakholwa la khona umuzi netempeli singale ekhaya ngingazi sho ninabantu bakhona siyahluleka ayazi nani bathi ungazi umva ngezi ishumi ubala imizi sasaya yona noma ubala imizi esazi yona Sisi mina engikhuluma ngayo ngikhuluma ngemizi engiyaziyo wawusho mina kazi imizi emibili kodwa yona ishumi yayiyishumi isimili yini ngasisi nomunye imizi angizangabe bazongena lapha abantu abangena imizini lamuntu angishongo njalo alisisi ngani neminye bazongena laba bantu abangenamisa bahambe befuna imithi yabantu abaqekisi kodwa mina-ke bantwana eMtuba kwaMpunu nimunye hayi yezwa kodwa ngizwanga kahle ngoba ngakuthina hayi angizwanga kahle emadodeni angizwanga kahle
itheni nimunye nini omunye ngoba uwedwa mhlawumbe mina ngizela manje kufuna nibe utelodwa ungifundela lapho kepha-ke angazi ukuthi yini enenza ukuthi uma ngibuza ukuthi nimunye nithi ningaqamuki nempendulo ngizoniphendula-ke mina andizwani kahle noma kukhona ukuvana ukuthi hayi kahle hle ayini baba njengoba ngilana ngizele khona ukuthi ngizolihlanganisa ngihlanganisile igoli siyehla sizele kunjena manje ungifundela lapho uPetro uqala u5 verse 6 oh man sakubhekana la asikwazi ukusuka lithi ekwini madrasa sizomhlanganisa ngafuna ukuhlangana nini lesizela sifuna yenzeke ongifundela-ke mfundisi lapho Petro uqala 5 verse 6 uJombe 7 8 phinde ufunde Timotheo wesibili 2 verse 22 no 23 abantwana bakaNkulunkulu akaNkulunkulu ayathandana abantwana
bani madu Kala 5 verse 6 uJombe 7 uye 8 ngalokho zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla ngalokho zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla ukuze aniphakamise ngesikhathi esifaneleyo ukuze aniphakamise ngesikhathi esifaneleyo uyimancane baba ukuze aniphakamise ngesikhathi esifaneleyo nayizwa incwadi asingabi kakhulu sonke abalinde abanye uNkulunkulu azabafakamise ngesikhathi leso siwumuntu oyokhomba ukuthi ayisufanele manje ukuthi uphakame baba khondani lilinde isitha senu Sathane siyahamba njengebhubesi elibhodlayo esifuna esingamgwinya baba bese kona lokho ngikubona asingafuni ukugcotshwa madoda sonke ngoba ngeke siwabafundisa sonke manje sobafundisa sonke sofundisa bani manje sabashumayeli sonke soshumayeza bani manje sabakhokheli sonke sokhokhela bani kufanele kube khona umkhokheli nabazokhokhelwa fanele kube khona umshumayeli nabazofunayezwa fanele kube khona umfundisi bese bafundisa laba abafuna ukufundiswa manje uma sesabefundiswa ngoba kuyangifundisa ukuthi hayi ungangitsheli lutho wena ngalo nayazi yonke into mina ngingani madoda ngivele ngabona ikhona impi khona umuntu ohluphayo wathi ufuna umfundisi wakhe ufuna umfundisi wakhe washela mhlobo wakho uphinda weba liphinde kanjalo asiyithande lento yethu maNazaretha mina la ekhaya ngazi imizi emibili esingene kuyona ila eThokozani naseThandanani kwena wezwa amagama ukuthi ayikhuluma indaba Thandanani Thokozelani Yathandana nje nathokozelana nje madoda ngibuza kunina ngiyathandana nje nathokozelana nje kufanele wemadoda ngibuza kunina ngoba wathi ubhombela leli badla balela lapho ubuza kunina ngisho emthanjeni yenu ngisho emkantsheni yamathambeni naseyizukulwaneni zenu nathi esoyijo mhlamba niboni mhlamba nazi
ningayibulali ke Jehova. Yazi mina ngimkhumbuza ngimkhiphiva ngoba usekhona ngokwimkhiphiva kubuhlungu masokhumbuza kukhiphiva kodwa manje lapho makuyaphela lo buhlungu. Yazi mina ngiyazi kanizwani kahle hle. Ithanda lanzela ithokozelana ayithi amagama uhlamba akayikhuluma into ebhedayo ayikhuluma unkosini wakha nini uthi sithandalani nithokozelane nibe into eyodwa. Awu madoda sezodlala nina ngathi sinqobe igoli indawo enkulu angaka sisodlala nina-ke manje sila ekhaya. Khona into eyikhiphe umuntu esephakathi ezulwini. Inhliziyo. Ngale inhliziyo yamkhipha umuntu esephakathi ezulwini. Ngoba yamkhomba umuntu akafanele. Mina ngifuna nibe yinto eyodwa. Hayi ngifuna nibe yinto eyodwa nganazaretha ukuze sikwazi ukunqoba uSathane, sikwazi ukunqoba uSathane sigecana. Usawufunda ulo uTimoteyu baba uyawuthola baba awufundele baba. kepha balekela izinkanuko zobusha Balekela izinkanuko zobusha ujonge ukulunga nokukholwa nothando nokuthula kanye nokukhuleka enkosini nokuthula kanye nokukhuleka enkosini yenhliziyo engaphambukileyo ngenhliziyo ehlangukileyo. kepha ukukhisana kobula nokungazi Kepha ukuphikisana kokula nokungazi unqaba. wazi kuzala ukulwa Kwazi ukuthi uzala ukulwa kuzala impi. amen Baba wayijwayele ufunda incwadi-ke ethi kuvelaphi ukulwa phakathi kwenu na? iNazaretha neNazaretha lilwa nelinye. Zathi baba babanguthathu. Akuphele-ke mana zethu ukukhumbana ngemina. Singalandi uSathane ele emgaqweni simfake phakathi emathempelini. Sithi hamba Sathane. Sinqobe uSathane. Uma ebizwa yithini uzosebenza uSathane bese wina abaningi. Ukukholwa kuleli bandla kuyidwala elikushelelisa. Yenza ukuthi uphezulu ushibule kubuyele phansi. Engathi ngangcono lamazwi engiwakhuluma phambi kwenu angene ey'ndlebeni ezizolalela, hhayi ey'ndlebeni ezongena ngapha aphume ngale. Kuyenzeka futhi abantu baduke emini ilanga libalele.
umuntu uma esethatha indlela yokuqalekisa uyaduka emini langalwalele khona wahlangana nobaba eduka impela nje ethi yofamile yodwa engayizivela uthi ubaba ngaze ngambuza ngathi awu kahle baba ngoba ngiyakwazi wena umshumayeli lapha ebanjeni lakithi uyaphi ngapha uthi lo baba cha mfana wami mina ngiyephakameni kodwa ephakameni sekushiye emuva uthi ngiyephakameni uthi ubaba hayi usukudlulile ephakameni futhi sekude kakhudlwana ephakameni uthi lo baba ngiyazi mina nawo labo bantu bayenza into engasile ngaso sikhathi abenza ngayo uba usekuza kwabanye abantu abaseduze lapho uthi awu ubaba lona kuzani bathi labantu awu awumazi umbhuti uthi lo muntu sewaphambanelwa yikhanda wayesewubhuti phela ngaleso sikhathi ubaba sewaphanjelelwa yikhanda uzobe ethi ephakameni wenza into engafanele mayenze ebhale incwadi ebhalela ushembe nengisakusho phakathi encwadini sesithatha-ke isiqalekiso sokuhlangana umuntu uyaduka eminda ilanga libalele kuthi ukhanya kubona kodwa aphethe ubumnyama ukhethe ubumnyama njengoba vele imisebenzi oyenzayo yasebumnyameni manazareta akholwa ngeqiniso singasho sithi siyakholwa kodwa kulukhuni ukungena ezulwini okulula kakhulu ukulahlwa baningi mina bangenisa ezulwini sibalahliwe baningi futhi ngibahambisa yela emhlabeni uNkulunkulu engasayidingi imphefumulo yabo ngibahambise bahambe ngoba soisibuhlungu inyama yalowo muntu isibuthaka ubuhlungu ekuzwa ubuhlungu nemini ekhala bese fika kumina lapha bese ngithi naye omunye wafika wayegqoke njengogqoka ntombela nje bayomfundisa hayi ukuthi ngifanisa ntombela ngobani ngoba uyena uyabona ngifanisa umuntu into engiyikhulumayo la ngijolo ufanisa ngontombela kodwa nangoshuza abantu engihamba nabo angifuni umuntu azothi bangifanekisa ngayo bese eba isitha kimi le ndoda yayisifikele ey'ngane zayo inhle shiba umhlophe umnyama la ey'hlakalini u-ayiniwe kodwa kubuhlungu wonke umzimba ukuyindawo engenasilonda ayithi baba sengizame yonke into hayi akulungilutho baba ngaye kodwa ingendlela lo muntu uyabona le ikhanda lihle ikhanda ukamile muhle lo muntu uyaphila kodwa uthi ayikho indawo engenasilonda ubuhlungu ubuzwa ubuhlungu nomini usezacela-ke usiyacela la muntu ayi baba sengicela nje ukuthi bangithathe abakithi kade ngicela abavume kuyangiququda ukufa ngilala ebusuku ngilala emini njengoba ngiyilana baba ngisekuwena wokugcina ase ngithi mina ngiyalo muntu unamalini ephakethini athi no-100 rand athi la thatha leya mbuzi yami leya bese la 100 rand uyayikhunga soba ngizwa ngawo phela ukuthi ufuna ukuhamba uyayikhunga le mbuzi letha le mbuzi kucelele bakwini ukuthi bakumukele kase ngimcelela-ke waba ukuthi bamabukele sekhale wezwakala kwawabamhlabela lingana lo muntu akalwelanga uthukela wathi wena uthukela nje wasiyathula sasengena ucingo wathi iy'ngane zakho zathi hayi siyabonga baba ngoba sebemukele usethule sesukwena omahathi ukuphumula indoda ikhala ubusuku nemini
sebenzela ushemba sosebenza ngeqiniso mina ngokuqotha omunye uthiwa hayi ubaba uyabuya ebusuku la sangizodwa uyabuya ebusuku savelela naye imbuzi le ukuthola amaqaleni uyabuya ebusuku ukuthi mayefika la ekhazela bemuda nto emfishane seseyihayisa ingane ndile sezombika la kumina naye ngokunjalo ngamcelela wahamba waphilanga wabuya ngoba yabona nje banika nashesha ukhohlwa nina sithunywe imindeni yakini eseyalala othulini lomhlaba ithi uzane nizoyikhonzela bese nifitane ezongekona la mawuthi uyafika lapha kubona bathi phindile emuva uyosicela intethelelo manje kuya komuntu kade sengiyatshiwo eyinkinga leyo sikubiza ngelinye igama thina sithi usuyaboka ngase ngithi ingane zakayiletha imbuzi-ke naye lo mnumzane zayiletha imbuzi ngase ngicelela kwabakubo wahamba aphindanga wabuya mina-ke bantwana bankulu yinye into engijabulisa uma ngiyibona niyenza hayi ngijabula khulu uma ngibona nenza okuhle phambi kwabantu ngoba uma nenza okuhle phambi kwabantu eyinaliphakamisa igama lami lelo kunazaretha liyaphakama yabona nje amanazareth asekuhleni ayaziwa manje ayaziwa sekukhulunywa ngani ku-TV kade ingakhulunywa ngani ku-TV yabona kukhulunywa ngani ey'ndabeni ku-TV hayi bantu baminyana nibahulu manje umhlaba ususibhekile manje usuyabona ukuthi hayi siyabayeka labantu ngibona abantu impela lapho abantu bokubhekwa mina ngazi kahle nje awukwazi ukudlala ngami nikho awukwazi umuntu ofika ukudlala ngami nikhona hayi ngempi amanazareth ahlakaniphile uthi yabona lala kade ethi umunye umfisi khona yonke into la wabona ubegolola nje ngihamba ngenyawo khona yonke into khona lonke uhlobo lwesifundiswa la bese sodlala umuntu osenathenda sonto ukudlala thina umhlaba uzosazi abazosazi esibalulekile sebeyazi sibalulekile washo umfana ufuna kwathi umfana bathi uyohlangana lapho hey yahlangana kwaduma ivuso anizile nabantu ngazile ukuthi nizile abanazi ukuthi nizokwenzani nize ngoba niyibonile imisebenzi yokungcwele yenzeka phambi kwenu nisuke niwuhlosha abangakhulumi bevuleka imlomo abangahlukanisile abazali bengahlukanisile ahlukanise umuntu phambi kwenu manje umuntu ongalazi libandla ukuthatha kancane kanti ilona langempela
sengiphethe-ke bantwana bankulunkulu siyacela ushembe uma esekhetha amagama abangcwele aze awakhumbule nawethu. bese sithethela wonke amaqala esinawo. Asingenise ngenjabulo emzini okhazimula ngaphezulu kwelanga lenyanga. Nkosi kusisenizile. Sizobala inkonzo yethu yamanje ngesihlalelelo sama-8 sacela umfundisi Lungwane wasePhumlani asola zihlalele inkosi Mbusisi.
kumawe